salibonani balandeli bonke abeZimbabwe abalandela iqembu leMessenger. Mina igama nguMichael Khumalo, ngokuzalwa ngizalwa eNtaba esigabeni sikaSiboko indawo enzalwa kuyo yingwala. Balandeli sicela uxhaso olukhulu kakhulu kini, ngaphandle kwena ngeke sibe nawo amandla. Nanso ingoma entsha esikhuphileyo ethi Zimbabwe kayibele lentokozo. So kini balandeli sicela uxhaso ngamandla wonke. Okwamanje itrack isikhona ile amavisa ile viki leyo esinayo. Ungaba khona kini balandeli, ungabe bekwaba khona iphutha elingabe likhona, sicela sazi thina njengabantu abakhanda iqembu, njengani kakhulu organizer iqembu. Okwamanje iqembu lethemba lokuthi sizama ngawo wonke amandla ukuthi saliye phambili njengayo emuva. Yikho nje ngicela kini balandeli, ngingabonga kini balandeli bonke abeZimbabwe, ikakhulu isigaba seTsholotsho. Saba lo mngane esasinaye saqala la umsebenzi into esizomuke kadabuka kakhulu ngokuvula kwakhe esithiya. Okwamanje hhayi sazama ngayo yonke indlela lawa siya khona siyaqhubeka. Ngiyabonga kakhulu balandeli.